menurun. Tungkunan pasang lambe. Lason lo ini. Oh ya, banyak sekali bule guys ya. Tungkunan pasang lambe. Bule. Sisian, lindo tahu. Tali sama sambung ya. Mau viralkan kan? They are influencer. All of them are influencer. Okay, itu aja nice. This is viral because this is the way how Sambung. tourists needs to behave. Di sana sama. Iya. Pirang bulan nih jam itu? Pira ya enggak harganya. Oh, mandalin. Mandalin sa meter. Nah, 3 meter. Ini yang rajin di jalan. Oke, antrean dua masuk. Kayak itu, aku ini tuh. Ini lagi penggak atau kota. Ya kan kena lagi penggak. Aduh, bisa. Iya. Umur 13, 14 Tapi kinale ya to we sa alamba mari dua alamba. Iya, Maka bari pokadaina. total dia gue aja. Ya angkara ki me keden dia tu. Asalnya dia we sini bang. Namanya siapa?
penuluan na 3 minutes. Keluarga yang tu perpodi, ngalamin juga pamimpasannya para mangsete. Yang natak na memungkinkan na kote lala ke kota, latar pasadia memang motor trek siya to. Nah to itu, yang boleh ratu, kamu itu tuh keadalangan, dilulun to, nah di pajaman mo boleh satu, jong pindah kota bi tatamui jong puskesmas, batulau pasalan beto. Ya mi ma sanggup siya ko, tapi lah. Tama mo ni bato do kanolo, bato mabano ka, saya berkata mabano. Yang nanti bato mabano saya kita mau bato do kanolo dua tama, itu bilang ki tak panas itu tahu tama. Kalau mo kami itu tuh, nenek ambil ibu solasan tuh, narang siya mabano di dolong gila. Namun tuh Pak Camat, apa Pak? Ya, sa napari mo komisyon na sa atin ito kaya kukuha, sa atin ito bermitaba. Wih, talumari ka nung natamari sa pamakarin juga mo. Yo, may dalawa berarti di base tamale. Yang penting ni mabaru di dalam tamale male. Presiden kita lo, ini, presiden itu. Ya, nenek mati dia mo. Oh. Kadang Walanda guys. Oke. Enggak dong tuh Walanda. Oke guys. Bosenan. Jadi sorong-sorongan. Yo, ya cuma tak apa mampu nanti. Saya mau memikirkan ini soal nasab. Sahabat kami mengambil juga kekayaan. Kamu main tuturan itu dalam buku. Katanya kita katakan orang itu baik nih, orang nasab berbeda. Mana nasab berbeda itu baik nih. Dago pakai tangan lo, soalnya di lulusan nama le maaf nakita.
banyak bule di sini guys. Bule semua. Yo, ya. Itu badolongan na doon, dan itu malungkot na. Akin sa sila.
Ayaw nila mapasok ko yung magtari ng pamistiyo. Tarik ng saan ka ba? Alon mas. Stop. Jatuh.
Oke. Rajin. Oke, good luck. Oke, good luck. Oh iya. Kendar goyang kok. Adik kendar goyang kok. Iya, Mira. Oh, tertib. Nani? Kenapa sangat itu? Tak betul deh. TR itu eh. Oke, Iskandar.
kopi, woi kakak, woi dulu, woi mau, woi. Agak ini dulu. Tangan tentu nanti. Mesin berbeda, mengurang. Jalan dia ini kan, jalan dia alami. Slow. Dia tertiang dalam hitam, nanti. Ya, tangan tentu. Wah, mengkaringkan kau ini dok. Oh. Tak tahu nak. Tera gitu. Malu tera tu. Ya. Bersusi. Oh. Patar besok tu. Angka juga kok. Oke baik. Tinggal sorong. Ya. Dari sini dari sini Taya mapara pare. Ya. Nomor lu sudah lebih apa? Nomor betul tak? Angka hilang. Lalu angka. Kamanjo. Ya. Kamanjo makanan mangkasa. You have YouTube channel? Apa? You have YouTube channel? Channel YouTube. You have channel YouTube? YouTube. No YouTube. Oh no have YouTube. No. Instagram? Oh, Instagram? No. Oh no. No social media. Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Oh no. Oh, so you just come to. Ya sudah tua. Oh, sudah tua. Okay. Sudah tua ya. Kalian dari mana? Dari Toraja. Toraja juga. Ya. Content creator. Kalian pergi pagi ini untuk melihat matahari yang bangun? No? Sunrise. Sunrise. No, no, il ressemble. Masang tu. No, tu comprends. Ya. Iya. Kaya lala ko kaya naman ko. Salam penuh damai dan sejahtera bagi kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santiastu, Nama Budaya, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Bungana lagu kota beku borong piti mabulan siman lumbang kusayan karakain angka aroko bumbang bulan nantiran tekalu aroko panglisur narana te tandung kalonaran pinde dulu bak mana tongkonan rantai bulan randan panisakan na te sungan to di botau bunga mangka dari kada situ nana ibin dan tekalan lola sangka tulang dak telai bulan pada randan palilian jung kabutuan kula di gente di pasiren dan rantai kalu di pasi tinti tandung kalonaran Roko timbang tigai makarai na angga pak dikan nate tondo kampulen mangana te pangaleon anggan na bulan tasakana tondo ko nane tangkarwan na pada ngadili lo tau turiyang na turra ta pada yasia lagi na tondo tau tina tuan lesamaran na bentu tuan libu to na pangalatan man pa honoraka lolo sukan daulena to lili mata kali inde padang di lindo tau Bagaimana nabi siman roko timbang tiga yang makan ayah kenapa palumpunan sangka apang rampunan kata nenek ungkam di papalumba pada bulan atau lenteran panikuan nenek ditumpu matairan na kibedon disangka lantangan atau ulok bilang na iya kemanda unto yung lana kebintin salung guna palambanan temai kada manda kada dek na naman sila bilin emang kana sangka sa bulan kada di sedang sarong bisa na ditoke tama de baka kumua tendo pa temai sangka ana tondo pasalina na libusan da kasal le tonto mo diluludang bulo tonto mo tangalen to tanah atang lulang susu kepeuman manda alan tangan tondo saburan to parenge mintu petoy algo mintu petinti sangka
Tomina Bagabagan mereka mesi manrokotin pantingay magarangay natin pantaran ng alko na buwang pangluluan sangka tutuman para rata at may gayang sa simbolo maniki na pasakit buwang kung kambing alko na patulong gunto buwang lingko sangka na para ato kalugo Mindanon na mo matang-matang sukaran alko na buwang usaya tinggi luntara na datun na surugalang may sura madatun na Samunan po bandita suraminto majelis gereja Pastor Sola Dewan Stasi Aligulama siya Ustadta Tomina Toburaki Minto Betegal Kutai ko pasalar rinling si Lele Komi Komi katabi Pantan Komi Ko Pesiman ni Baga-baga na kami katani Rukutiman tingay magaray na Tukong patukon na limbang Busitang damma na pangleon Tumangka dipili lang sa Dito no umuha mata sa ka Tukong tang damma na tondo Busitang abilwagan na pangleon Uno ko'y iloti-loti na sa na to Ding kadera Busi na tondok Sa bulan tumaprenta, rando ko naman doon, nasa ako medyo na tumaajarin. Bagabagan na nasiman doon ako minto, ang ganda pangluluan naman ang pagtarang na tanong kaysanan. To sa kaparaya to punta ka ng anatondo ko, sang kalapan na po sa itang bilugan na pangleon. Pangkilambaan na may kaparentan lante lili na panang di Toraya Utara. Kuando na kabutol na joy baba na limbang pentutuan sanda kasalle. La Kepala Dinas Kepala SKPD tu Majerin mintu anggota DPR jadi di Majerin mintu kami to di protokol na toloko di Posusarya Sarro Pangleon tayo ku salah kudan dan ku lenda ku pato suki bulan Makalimana mesiman lako kita nindo mairi mereka tabe lako kita angga masola nasa ang motolimbo tama tililing na panda di bolo kung tasing matan umbone bone lantera rukuna toma bilang tedirambe rapatal nga bulan ko diyong sureng kararamu tingming bulu mapapa ko diyong esungan makaraenmu Lalang apa dilakian di surah alakian di kepada sarikan di kara lau bukai ulang kara nenek lau gua karang kalau dende bisa ratu matua. Lah bener metam bergurun sampah rantai keluar alam yang itu dibantu sapal yang mengarahkan nungkal ngaran. Baik sirena temai kara dora sangka makna temai lambana dan palelian. Akan penelakan iana sanda makamban tatun dan esungan na buang matuan taeran ni sabuku kada okoran na buang basi-basian na lumbang mata lumele rokote hombong na aluna rante karua buang ala pasalanan mamakal lo matampu buang ala pasapo ulun na tengkona buang ala pasalanan tangana desangka tahu bu tanga beluakan sulul tanga benelakan den noba tamuba inde sangan nene inde pagantianan naindo la tapatorro daw banwa nenena la nasio seri taruturi yana rongko otoni paraya sanda mangka dihembo sa buku kada balo pagantianan na simbolo manin la di sabo Rara mata sekena lindo tahu masa kasarong dena tiku tondo madatu randa lelena madatu bongga lelena rante bulan todo matasa kutoe pa Rara mata sekena lindo tahu masa sarondena tiku tondo madatu bongga lelena rante bulan todo matasa mintu ki masola nasa
motor ada hidup pulang puno. Demi salonnya dah. Demi tau, dah tahu apa.